Reka nongere mbasuhuze nizera ko mumeze neza mbifuriza kugira igitondo cyiza kuri mwese mwahisemo kurikira Man TV nge ndi Sale Hasani nk'ibisanzwe tumaze kumenyerana cyane ariko by'umwihariko tuba tujya tuganira cyane ku makuru yo mu burasirazuba bwo hagati. Ku munsi w'ejo nibwo twavugaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko nyine zigomba gutangira gufunga umuhora wa Hormuz ku bijyanye n'amato yerekeza muri Iran cyangwa se aturukayo. Ayo mato Trump yari yavuze ko ayo mato azafungwa cyangwa se andi agahindurirwa icyerekezo, mbese nyine agashimutwa. Icyo tubyutse twibaza, ese ibi bikorwa byatangiye, ese ibindi bihugu birebwa n'ibi bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihugu byo biramutse bite, bimeze bite? Ibyo byose nibyo tugiye kubira hamwe turebe. Murabizi kandi ko n'ubundi Israel na Libani ibintu bikomeje kuzamba, ibintu bikomeje kuba nabi cyane. Ibyo byose nibyo tugiye kuganira. Ubwo rero reka mbahereze ikaze, ariko niba ari ubwa mbere nyamuneka kugeza hano kora subscribe kugira ngo ibiganiro n'inkuru tubategurira abijye bikugeraho buri kanya. Niba ushaka kwamamaza kandi ushobora no kudusura aho dukorera, ubundi ukatuzana ibikorwa byawe tukaba twabyamaza nyine mu nkuru zacu. Reka mbahereze ikaze, ariko twinjana nyine muri izi nkuru ziba zagiye zivugwa. Ni inkuru nyine ziba tuba twahereye aho twasubikiye, aho ibikorwa nyine biba byasubikiye, ubundi tukagenda tuzikomerezaho. Rero ku munsi w'ejo twari twasubitse tuvuga ko ku isaha y'isaa 9 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gutangiza nyine gahunda, ibikorwa byo gufunga umuhora wa Hormuz. Ese byatangiye? Niko bimeze. Amerika yatangiye gufunga ibyambu bya Iran. Vance ibwira ko nabo bashobora gusubiza ku byo Iran yakoze. Muti byagenze bite? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye ku mugaragaro gufunga ibyambu bya Iran nyuma y'iko ibiganiro by'amahoro byari byabereye muri Pakistan binaniwe kugera ku masezerano. Iki cyemezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa ku wa mbere saa 9 nyine twagiye tubabwira, nk'uko byari byatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Iki gikorwa cyahise gikurikirwa n'amagambo akomeye ya Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance wavuze ko Iran yakoze icyo yise iterabwoba mu bukungu, bityo ko Amerika nayo ishobora kuyisubiza mu buryo nk'ubwo. Nyine murabizi Iran igiye ifunze umuhora wa Hormuz, ibiciro byaragiye biratumbagira. Nyine ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera 20% binyura muri uyu muhora wa Hormuz n'ibikomoka kuri peteroli nibyo bikoreshwa cyane ku isi. Rero byatumye ubukungu bwa Amerika bugenda burajegajega. Rero Vance hano yavugaga ko nyine Iran, Amerika nayo nifunga nyine ibi bikorwa, n'ubundi bazaba bihoreye. Ni bya bindi umunyarwanda avuga ngo akebo kagiye mugarura. Nyine ibyo Iran yakoreye Amerika nibyo na Amerika izaba igiye gukorera Iran. Ndabibutsa ko ni igikorwa cyatangiye mbere, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine zatangiye zigenda zohereza ingabo zo mu mazi nyine kuri uyu muhora wa Hormuz. Rero urumva ko ari ibikorwa Amerika yateguye cyane. Perezida Donald Trump yari yatangaje ko ingabo za Amerika zirwanira mu mazi zatangiye guhagarika amato yose yinjira cyangwa asohoka mu byambu bya Iran. Yavuze ko ingabo ku ruhande rw'ingabo za Amerika zo zavuze ko gufunga ibyambu bizareba amato yose yinjira cyangwa asohoka mu byambu bya Iran. Hano Donald Trump we yari yavuze ngo amato yose azafungwa. Nyine ubwo bivuze ko uyu muhora wa Hormuz wose uzafungwa, ariko ingabo za nyine za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ziza zivuga ko aya mato ahubwo ibi bikorwa bireba amato yinjira cyangwa asohoka mu byambu nyine bya Iran, agana cyangwa ava muri Iran. Ayo mato niyo azahura n'ibibazo, ariko amato cyangwa ava mu bindi agana cyangwa ava mu bindi bihugu bitari Iran yo ashobora gukomeza kunyura muri Strait of Hormuz. Ibi byagaragaye ubwo rero amakuru yerekanye ko amato ane
yari amaze kunyura muri Hormuz mbere y'uko iki gikorwa gitangira. Ku munsi wakurikiyeho indi tanka yitwa Rich Star nayo yanyuze muri Hormuz iva muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yerekeza mu Bushinwa. Ibi byerekana ko nubwo Amerika yafunze ibyambu bya Iran, inzira ya Hormuz nirafungwa ku buryo bwuzuye. Urabona hano ikintu biba bivuze nyine biracyari mu buryo bw'amahoro. Urumva niba amatanka ane yose yashoboye gutambuka nyuma y'uko ibi bikorwa nyine bitangira, bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine ziracyabitwara mu buryo bw'amahoro. Ntabwo baratangira nyine gukora bya bikorwa bavugaga kuyobya amato cyangwa se kuyafunga yewe no kuyarasa birimo ibyo ngibyo, ntabwo biratangira gukorwa. JD Vance we yashinje Iran gukora iterabwoba mu bijyanye n'ubukungu. Vice Perezida wa Amerika JD Vance yavuze amagambo akomeye yashinze Iran kuba yarafunze Hormuz mbere mu ntambara ibyo yise iterabwoba mu bukungu. Yagize ati niba Iran ishaka gukoresha ubukungu nk'intwaro, Amerika nayo ishobora kubikora. Yongeye ko nta bwato bwa Iran buzongera gusohoka mu byambu byayo mu gihe Iran ikomeje gufunga inzira ya Hormuz. Yanavuze ko ibiganiro by'amahoro byateye imbere mu bice bimwe, ariko Iran igomba kwemera ibyo Amerika isaba kugira ngo haboneke amahoro. Nyine hano ni nk'uko yavuze ati byinshi cyane mu biganiro by'amahoro twebwe twagiye tubyumva tunabyemeranywaho, ariko hano Iran hari icyo itarakora kugira ngo nyine ibi biganiro bijye mu buryo bwombi. Hano mu by'Amerika isaba twagiye tubigarukaho harimo kugenzura Iran nyine yifashwa mu gukora intwaro za nucleaire, ndetse no gushyiraho uburyo bwo kugenzura Iran kitazakora intwaro kirimbuzi. Rero muti Iran yo yaje ivuga iki kuri ibi ngibi? Aha hari ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran nayo ntabwo yatuje ngo igende iceceke yiryamire, oya, ahubwo nayo yaje igira icyo nyine itangaza kuri ibi ngibi. Ibi nibyo tugiye kureba, ibi nibyo n'ubundi tugiye gukomeza tureba. Ambasaderi wa Iran mu muryango w'abibumbye yatangaje ko gufunga ibyambu bya Iran ari igikorwa gikomeye cyo kurenga ku busugire bw'igihugu. Unyumvire, mu ibaruwa yandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU, Iran yavuze ko icyemezo cya Amerika kinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga yo mu nyanja, kandi ko ari igikorwa gishobora gutuma intambara ikomera. Umunyamabanga mukuru wa ONU yasabye impande zombi kubahiriza uburenganzira bwo kunyura mu nyanja no kwirinda ibikorwa bishobora kongera nyine intambara. Hano ubwo ngubwo uyu munyamabanga wa ONU bishatse kuvuga ahangaha bisobanuye ko nyine yamaganye ibi bikorwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi zatangije kuri Iran, bivuga ko nyine binyuranyije n'amategeko y'inyanja. Ati kandi ni mu bihagarika ibi ngibi nyine bizatuma intambara idakura. Hano tugarutse gato ku ijambo rya ambasaderi, hano yavuze ati ni igikorwa cyo kurenga ku busugire bw'igihugu. Mu ibaruwa yandikiye umunyamabanga mukuru, ahangaha bivuze ko nyine Iran ishobora gukora icyo ari cyo cyose n'ubundi cyatuma irinda ubusugire bwayo, harimo nyine ubwo kurasana gukomeye. Rero nuko nguko bimeze. Rero mu bindi nyine Iran yanavuze ku bikorwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine ikomeza kuyishinza byo gukora intwaro kirimbuzi. Yagize iki bivugaho? Mu gihe amakimbirane akomeje, Iran yigeze gutanga icyerekezo cyo guhagarika kongera Iran mu myaka 5, ariko Amerika yanze icyo cyifuzo, isaba ko Iran igomba guhagarika ibikorwa byayo bya kirimbuzi imyaka 20. Iran yo yari yavuze iti twebwe tuzabihagarika imyaka 5. Amerika yavuga ati oya, mugomba kubihagarika imyaka 20. Rero ibi byerekana ko impande zombi zikiri kure cyane mu masezerano, nubwo hakiri amahirwe y'uko ibiganiro bishobora kongera gutangira mu minsi iri imbere. Nuko rero bimeze ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Rero ku rundi ruhande murabizi ko hari ibindi bihugu bihanganye. Israel yatangije intambara nayo yibasiye cyane Liban. Gusa ibiganiro bya Israel na Liban byo byaba bigiye kuba mu gihe intambara rero igikomeje. Biteganyijwe ko abahagarariye Israel na Liban muri Amerika bagiye guhura baganire ku kibazo
nyine ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Iki kiganiro kizabera i Washington, kikaba ari ubwa mbere nyine mu myaka myinshi abaganira ibyo bihugu bahura imbona nkubone. Intego nyamukuru y'ibiganiro ni uguhagarika imirwano hagati ya Israel na Hezbollah muri Libani, gushaka amahirwe yo kuganira ku mahoro arambye, ariko kandi hari n'inzitizi zikomeye kuko Israel isaba Hezbollah ko yamburwa intwaro. Hezbollah yo yanze ibyo biganiro ivuga ko itazubahiriza ibyemezo bizafatwa. Hano ibintu ubwo birakomeye. Israel na Libani bagiye mu biganiro. Israel kandi irimo irasaba Libani ko yakambura Hezbollah intwaro. Hezbollah nayo iravuga iti twebwe ibyo mwakigira byose, ibyo biganiro ntago tuzabyubahiriza, ntago tuzumva bizava muri ibyo biganiro, twebwe tuzakomeza gukora ibikorwa byacu. Rero nubwo bimeze bityo gusa intambara yacyakomeje. Ingabo za Israel zatangaje ko umusirikare umwe wabo yapfiriye mu mirwano y'amajyepfo ya Libani, abandi 3 bakomeretse. Intambara iri muri Libani maze gutuma abantu barenga 1 miliyoni bahunga ingo zabo, abantu barenga 2,000 bamaze gupfa, harimo abagore, abana ndetse n'abakora mu rwego rw'ubuvuzi. Ibi bigaragaza nyine ibikorwa n'ubundi by'intambara. Abaturage ba Israel bagaragaje umunaniro w'intambara. Ubushakashatsi bwakozwe mu gihugu cya Israel bwagaragaje ko abaturage benshi bananiwe n'intambara, ariko hafi 2/3 byabajijwe batemera ko hagira agahenge na Iran. Mu marangamutima yabo bamwe bagaragaje kwiheba, abandi bagaragaza urujijo n'uburakari. Icyizere cyo kubona amahoro ko kiri hasi cyane. Rero tugenda tugana ku musozo, muti ibiciro bya petroli bimeze bite? Byo bishobora kuzamuka cyane. Minisitiri w'ingufu muri Amerika yavuze ko ibiciro bya petroli bishobora gukomeza kuzamuka, bigatuma bizaguma hejuru kugeza igihe amato azongera kunyura neza muri Strait of Hormuz. Nubwo hari icyizere cy'uko ibiganiro bishobora kongera gutangira, intambara iracyari impamvu nyamukuru ituma ibiciro bya petroli bihindagurika. Ubukungu bw'ibihugu byinshi bugira ibibazo. Hari n'ibigo by'indege nyine byatangaje ko ibiciro bya lisansi y'indege byazamutse cyane. Ibi bishobora gutuma amatike y'indege nayo ahenda kurushaho. Abasesenguzi bavuga ko Amerika iri gukoresha igitutu nyine igitutu kuruta uko yakoresha nyine uburyo bwumvikane. Abasesenguzi bo muri Iran bavuze ko gufunga ibyambu bishobora kuba ari uburyo bwo gushyira igitutu kuri Iran kugira ngo yemere ibyo Amerika isaba mu biganiro. Banavuze ko niba ubwato bwa Iran buhagaritswe cyangwa bufashwe, Iran nayo ishobora gusubiza nyine, nayo ikaba yafunga cyangwa ikarasa amato yose anyuze muri uwo muhora n'ubundi wa Hormuz. Gusa ku rundi ruhande nuko hari amahirwe y'uko ibiganiro by'amahoro byakongera gutangira, nubwo ibintu bikomeje gukomera binagoranye. Hari amakuru avuga ko ibiganiro bishobora kongera gutangira mu minsi mike iri imbere. Hari ibiganiro biri gukorwa mu ibanga hagati y'ibihugu bitandukanye. Abasesenguzi bavuga ko gufunga ibyambu bishobora kuba uburyo bwo gushyira igitutu, ariko bidashobora kumara igihe kirekire kuko bigira ingaruka zikomeye n'ubundi ku bukungu bw'isi. Nta kabuza intambara yafunga. Gufunga ibyambu bya Iran na Amerika ni icyemezo gikomeye cyatumye umwuka mubi wongera gukomera mu ntambara iri mu burasirazuba bwo hagati. Amagambo ya Vice President J.D. Vance agaragaza ko Amerika yiteguye gukoresha imbaraga kugira ngo Iran yemere ibyisabwa. Gusa ku rundi ruhande Iran ivuga ko icyemezo gihonyora ubusugire bwayo kandi gishobora gutuma intambara ikomera kurushaho. Ibyo nibyo twaganiriye. Niba rero ari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka kora subscribe kandi like, ujye muri comment duhereza ibitekerezo. Ngendi Sali Hasadi, reka tuze tugaruke mu kanya tureba noneho ibi n'ibindi byinshi biba bigezweho nyine mu masaha ari imbere ku bijyanye n'iyi ntambara iri gushyamiranya ibihugu bitatu byose